Kia ora koutou. A whakatakata hau ki te uru. Whakatakata hau ki te tonga. Kia mākina kina ki uta. Kia mātaratara ki tai. E hia kia nā te a tā kura. He teo, he huka, he hauhu. Tihei Mauri ora. A te whare tū nei tēnā koe. Te papa e takato nei tēnā koe. Ki ngā mate. Haere ki tō koutou mo inga roa. Kia tātou te hunga ora e hui mai nei tēnei kaupapa, tēnā koutou katoa. Ko te mea tuatahi ki te atua, ko e te timatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa, no reira kororia ki tōna ingoa tapu. Ko wai ahau, ko Rudi Robinson ahau, no te aroa ahau. Ko Ngāti Tahu me Ngāti Whāua nā hapu, ko mātarai rāua ko ōhaki ngā marae. Tēnā koutou katoa. Kei te kōrero ahau, kei runga reo Pākehā. Thank you everybody, we are just so humbled and so blessed to be here today. And yeah, this is so amazing, so thank you very much for this opportunity. And thank you to all our esteemed guests and to all our kaimahi katoa of Whānau Ora. But also I'd like to just thank my my whānau. My dad's here today, and he hardly comes out of Murupara. but he's here today. I love you, Dad. And my mukapuna, the loud ones over there, but that's kei te pai. And they go to our local kura, te kura o Whakarewarewa. And the same kura as my daughter went to, so we're doing a big circle. Okay. And who are we? We both together are crochet extraordinaires. Kia ora. Kia ora. Our vision for our mahi is to heal intergenerational trauma into deeply felt joy, one loop at a time, connecting all people and igniting joy globally. But first of all, I'd like to take time to just talk about wool, the healing properties of wool. Now, once I start talking about crochet, you know, automatically it takes us back to that space. The space of our nannies, the space of our mums, and then, you know, that there breaks down barriers for us to have a good conversation, to have a kōrero. We are so fortunate to have our own range of wool, all in te reo Māori, and all a kaitiaki of our practice. I've just brought a couple of our colours here. So this one here is called Paki. Thank you, my lovely assistant. This is Paki, and Paki is our kaitiaki for clarity of thought. This is Tūranga. The Tūranga is named after one of my tupuna from the Waikato, Ngāti Makirangi me Ngāti Kōhua. But it tells us how we are rock steady and steadfast in what we do. This is our signature colour, and this is harikoa. We all know the harikoa that brings us joy, eh? And this one, this is this colour, very dear to my heart, I've called E Te Tau, named after my darling, eh? And taumata, it shows that how we work and with the passion that we work with. Hey. One more. And we have our kōwhai here is Waimarie, as our kaitiaki of good fortune and good luck. Aye. So I think we should actually go down to the pau, eh? Aye. Maybe point everything out. Aye. Yep. Right, yeah. You're right, you want to hold my hand? Mm-hmm. All right.
I will come just in here. Sorry. When I first saw the po, I was just like, whoa, it was so amazing. And we had just got back from we had a kaupapa down there at Te Papa, but coming up through through in Repero, and bringing all our whānau love from all our marae, and that was really special as it come back up here to Rotorua. So as we look at our po here, our po, automatically we have our kauwairunga and our kauwairaro. Kauwairunga meaning all our celestial knowledge. Kauwairaro is that our tupuna are always with us in this life. And that's something as Māori and as Indigenous we all know. So that there our kauwairaro as a rainbow, and as our whakapapa and as our whānau. The common theme throughout the po is that you'll see the unonahi, and that comes from our whakairo rākau. But our unonahi here shows that it is bridging. So that shows here that we've called this he wuru unonahi ki hononga, and that design there is how we feel Whānau Ora, a bridging for stronger and healthier whānau. So you'll see that as the common motif throughout the whole of the po. The pink on pink, and it's so interesting to listen to our kōrero. The pink on pink shows that we are already born from greatness, and the attributes are already there. So as a whole, this po shows our mana motu hake and our ngākau Māori. Tūmanakohanga is reflected in our blue wool for having an aspirational mindset and a clarity of thought. The star on the forehead is from the old logo, but I think it's important to have that there so we know where we've been. Thank you. The wide eyes are there to remind us to always be alert, and the tūhono is created within the loops of the crochet. And connect the loops networks collaboration. Ngā hua is depicted in our green wool to be action orientated and to have strength and stability in that. Our red wool taumata is that we move passionately while on our journey, and as you'll notice down the bottom we got some pom-poms. Okay, but that tells us along this journey we also got to have fun. Alright. The patu is to note how we are to implement the strategies to protect ourselves and the many challenges that will come up against us on our journey. Quite interesting, the koru patterning around the pito. We wanted that there, and that just happened for us as to show and to trust your intuition, as that gut feeling. And also, the pito is where all life starts, life comes. I've just got a thing on my phone, sorry. Oh. So we have included crochet kits, matariki star kits in all of your packs, and with our wool, our crochet hook, and the creation of the crochet stars allows us to connect all in a special way with Whānau Ora, with our stakeholders, with our workers, and also with all our whānaus. So I think that's it from me. Kia ora. Kia ora. He waiata, my darling.
Ai o ki te aorangi. Ai o ki te aorangi. Harikoa ki te aorangi. Harikoa ki te aorangi. Aroha ki te aorangi. Aroha ki te aorangi. No reira, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa. Tēnā tātou katoa e te whānau, me mihi kā tika ki ēnei o ngā tohunga I whakatū ai tēnei pou. Hei, kai pupuri mo ngā pou katoa o te kawa o Whānau Ora. No tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, kua tākoha mai tēnei ki roto I a tātou. Kia mōhio tātou katoa ko ai tēnei, ko Maria Pare te whiutōku ingoa, he pou reo, he pou tikanga mo te komi hana o Whānau Ora. I harikoa te ngākau, ki ēnei toko rua he hunga humāri e. Noho whakaiti I roto I o araua mahi. No reira, I puta atu, māua ko te tahi o aku hoa mahi, ki tō raua whare, ka tuitui raua I ēnei momo pou, I rongo te ngākau, I rongo te wairua I tēnei āhuatanga Māori me te wairua tika. Kia ora ai ngā iwi. Nā, ko koutou ki tērā ngā huruhuru o tēnei manu, e rere ai ko te Whānau Ora. Ne? No reira, I te tirohanga tuatahi, I tau mai tērā wairua ki roto I au. Ka tukuna ko ngā kawa I roto I te maioha, ki tēnei pou. Me toku whakaro nui ki a koutou mahi e koro ai te ana ngā whānau, o Aotearoa o te ika a Māui. I heke ngā roimata I runga I te whakaro nui ki tōku kuia. Me tana mahi te tuitui I ngā praikete mo tōna moana tamariki mo kopuna ne. I heke ngā roimata. Ko te tikanga o enei kōrero kia mōhio ai koutou e hara I te mea I whakatū noiho tēnei pau kao. I whai mātau I ngā tikanga a kui mā a koroma. No reira, ka hara mai ana tēnei pau ki roto I te whare. He toko rua ngā ruanuku, I tākina ngā kawa ki runga I tēnei pau. Ko tētahi, ko tō mātau ake, ko Jason Pāhi, nā ka hara mai te iramutu a Lissi, ko Hohepa McLean, he ruanuku a Noia, kia tākina ngā kawa ki runga I tēnei pau, kia pai ai tana noho mai ki wainga nui a tātou. Nō reira, koe anoi ho tāku tāpiri atu ki ēnei kōrero, kia mōhio e haumaru ana tēnei pau ki roto I tēnei whare. Ko te ingoa o tēnei pau, ko pau te wharau, ko te wharau rānei, ko te pau tuatai, ka hikoe ana koe ki roto I te marae, ki roto I te whare tūpuna, ana ko taua pau e tū ana. Me te whakaroia ko koutou, ko Whānau Ora, te pau toko manawa o tō tātou whare. Ne? Nō reira, te kupu anō mo tēnei mea te wharau, he whakaruru hau mo ngā pau katoa o te kawa o Whānau Ora. Me te manako ia tōna wā, ka huri rauna tēnei pau ki tēnā o a tātou ko tuinga Whānau Ora, o a tātou partners, ne? So, this mōhio, haumaru ana tēnei, I te wā ka tirohia tēnei pau, ka kite I te harikoa, ka hiki te taumaha ki runga I tēnā o tātou. No reira, koea te koha nui o ēnei toko rua e tohunga ki roto I a rātou mahi. Araua mahi, no reira, kua nawhera kōrero mai a hau, engari tēnā koa, ho mai te whakanuia ēnei toko rua, ne? Kia ora. Kia ora, Lissi and Rudi. Could you come up here? We have a taonga to present to you both on behalf of the Whānau Ora community. Hara mai kōrua.